le tsebe le lona hore ha le le motseng wa kwa le because wa lona ngwana tle sentse le wa rona se re tla be re a se followa ke setso sa rena so ka mo le tla be le setse di thutile from mo hore ka motseng wa batho ba le kana ha motseng wa bona batho ba etsa tjena le tjena so we can't dispute lona le tsholo le sebetsa yana le ya we accommodate, we have to accommodate each other so malome ba nena gore banka half ne and then ha banka half le malome still mo half ya bona ba tlo nka letso ke na maditsi wa tlhaloganya malome banka half mo half ne banka letso and half if molala o sala le bone le gona molala o tla sala le bone le letso go le tla sala tlhogo ba re ke ya lena ke tsere molala ke gona tlhogo na ba the leg ke molala tlhogo ke tlhogo so tlhogo ba re ke ya lena le ngatha ya side ya lena ba re ke ya lena ke mka le the letlalo asitsa malome wa mo lapeng etsa malome ka tsona ka botlhodi ya teng le go ba itse rona ka mokgwa re sebetsang a ke re o no re lona le batla fela a ke mamelo a ke re mme di tlhalosa gape nna Sabine,
re tlile ka tsona. Mpaka le Mongatsi ba mphodise gore le Le ka yapar. Yes. Le ka tswa ka million wa tsela. Yeah. La nna tsone a re. Ka tswa ka yena o batla. Ntamo tsa mane. Le re bulele yena le tlo pointer before re bula re kgopela sa go bula
Kgadi, ke itse gore e ka re ke boela ko morago gore re tswela Kgadi, ha re le re ntsha dikgomo makotukile be re mmona ka tsitsene ba re be gote before le mmona re kopa le ntshe mo godimo ga tafole malome a ba isetšha a ntsha mo godimo ga tafole yaanong gape ke a botsa ya ke re jane gore le tlhalosetso tsa ka mone gore mamotlha ke e le mokgethile ka mokgwa o le tlo ba bile le sepela le ena be le kgopela gore le montšheng gare ka ba bararo re kgone go tseba gore That's why
Batho le cameraman. Bara bana ba tlo ya cameraman. Ah, nna ke shapo ka hara batho ka mohlano. Ke nyaka yona action ya ka. Sebaka ke tlo rata le lebelele lentswe la Modimo
tšwa bukung ya Mateo chapter 19 verse ke tše tharo ke 4, 5 and 6. Mateo chapter 19 verse 4, 5 and 6. Gona fao re hwetša bafarasei ba tla go Jesu Kriste ba mmotšiša ka tšona tše tša lenyalo. O re ga ba hlalosetša yena Kriste ka sebele o re a rile a tseba gore mathomo Modimo o ile a tlhola monna le mosadi a ba beya gona mo lefaseng a buša a tšeana monna a re wena monna o tlo a tlholana le bona bommago le bopapago wa tshwarana le ena mosadi wa gago la ba ntho e tee la setlhaisa ba lena ba babedi ane ya re tšeo di ka bego di tlemile mo lefaseng di tlo buša tša tlemiwa le gona kua le godimong bjale ke seo re se tlhatsela lekgolo le ge re kopane fa mo re bonago banyana ba babedi bao ba kopantšego ke Modimo gore ba kopane kae tlhongo ba tla feletša ba tlhatholla ona bona ba kopane kae empia ra tseba gore gona moo ba ile ba kopana gona dipelo ile tša thoma go sadišega go fitlha le mafelelong ba deitana ba dira sela le sela ga ba sa tshwana le rena ba le ba kgale ba lo fitlha kua ba tšwela le mokhumadi ba mmea mo ba lo go swanetše mare ya ba tleletše e feletša e ba tšwala gona ba tla ba tseba rena ke nna motho wa moputamang ke motho wa moputamang ka mpola le bona jale ba matšatši a bona ba istadišetše ditumelo le bo matori ba istadišetša ka di-dates tše ge ba gare ba ya fase le godimo mafelelong ba feletša ba bona gore ae mo go ne kopano yeo e le gore e tlo tšwela pele go tshwarelela bjale ka gore yalo re a leboga re re Modimo ka ge mafethomong a ile a tlhola monna a re go mmonale ka dineng ya Eden a le bodutu a go engwe ditlhapa tša gage a ntšha le la mašapo a gage a bopa yena mosadi e re phutego ke re dulang fase tho mongwe ke se ka re ke ela ba bangwe ba tla ba feletša ba ka Modimo a ntšha ye nngwe la mašapo a ditlhapa tša gage a bopa mosadi gore a se feletše a se ka ba feletša a le bodutung bjalo ka gore yalo o tloga bjale bobeding bja lena goa ka mangwalo re a kwa gore le tlhabele le ntho e tee mo re le bona gona le ge re ka bona o mongwe a le molong goba kae mo re kopana re a tseba gore o mongwe o gonagana mo gausi unless ge motho mongwe le tlabe le tšwa mešomong e fapafapaneng eupša ge e le ka di-weekend ge le gare le ya fase le godimo le tlhakantšha tša ka gae tša lelapa le tlo feletša re re mo re bonang mathori ra buša ra bona ra gopola ditumelo le gona go bona ka sona sebopego se bjale polelo e re e tlo kgagontšha le batswadi wena monna se monna fela le yena mokhumadi o tlo feletša go kgagontšha le batswadi ba gago bomabjalo seo re tla go se dira lekgono bao re tlile go fa le go thekga lona lapa le leswa le setse go fomega le lekgono le re tseba gore Modimo o tlo tšwela pele le go godiša a lefa la ba le dikenywa tše botse ba motlhala setšhabeng sa borena ke ge fela rena batswadi ba bona banyadi ba ga mmogo le setšhaba ka kakaretšo ka go tšwela pele le go rapediša lona lapa le gore Modimo a tšwele pele a lefe bophelo a lefe khutša a lefe lona lerato ka bogala segolo thata seo se re kopantšhitše go fa ke lona lerato e leo le ka ba gona ka nako tše tšotlhe a rela maphelong a lena ke a tshepa ke a kwešiša gore e tlo tšwela pele le go tlhola tšotlhe bjale ka ge tšetše ke boletše gore
bagwera ba lena go lokologwa ga lena ga go sa toba ka sona sebopego sela lebedi go ka gona ga e sa be o ba thumana go tloga mo wa weekendeng ka o ijela ka Johannesburg go ba Durban go ba kae-kaenyana go di dia tsona tšewe o tla bo ene le ena o godimo le kono mamtlhang a re botša gore le tlo tšwela pele labang ntwete ge le tswa tabeng gona go tswa ka lelapa e le monna le mosadi ge modimo šitše mohlomong a lefile lona magabunyana le tlo tšwela pele le go tswa le bona ya se be temana go le motho yena o be o tswa nako e nngwe le nngwe a ikela mo a ikelang gona bobeding bja lena le tlo tšwela pele ke go bona gore le phela le bona le le go tee le thakgana le ba ba tee batswadi ba lena ka mo le setšhaba ka kakaretšo kereke e be bona bao ba tšwela go fele le gore le rapelela ka baka la re a tseba matšatšing a bolekono dithetswa le tše dintši diabolos o tla maphelong a batho ka mekgwa ye fapafapaneng bjalo ge ile la ba moreneng modimo o tlo tšwela pele le go le lemoša yena diabolos a sa tla kua kgole a lekgapela yena gomme la hwetša bophelo le bo botse ya lelapa ya mme le papa yo e le gore kwa nyakega re rata go bona le lena le madimo a re ka ditshogofatšo tšeo a tlo go lefa tšona ka masea le bona ba tle ba dire tšeo le lena le tlabe le di dira ka baka la gore bona ba tlabe ba lebeletše lena ka bjale ntle le go senya sebaka ke re tšeo modimo a di bofilego gono lefaseng tlamaganyo e ebile go gona go se koga ba leo a ka go tšwela pele a tla e tsena ka bogare bona bobeding bja bona ge ba kopana le mathata ba bitše go ye godimodimo a tsene diphuthong sa gagwe a bitše go maatla ka moka e na le dikarabo go di-problems ke dingwe tše dingwe tšeo re kopanago natšo mo bophelong ga modimo wa kgotsego a beleleng a rapeleng morena le modimo yo maatla ka moka motlhodi wa legodimo le lefase le mathataneng a lehono le kopana lapeng la gangwatše mo le kopantšhago ke bona banyadi bao ka lona letšatši le ba ile go ba le kgetha gore ka lona ba tlo tšwela pele le go bitša meleko le metšwalle mathokong ka moka a lefase go tlo thekga le go bona tiragalo ya lehono le ya mema kgoši kgolo gore a ebe wena o tlo go tšwela pele ka ge o bile le bona tloga mesong le gona go fitlha ga bjale gore o tšwele pele le go bona banyadi ba thekge o ba godiše ba maatlafatše lenyalong la bona o rene lona lerato magateng a bona karabo tšotlhe ka ngwana tšona kgošikgolo re a tseba ge di pala gore na batho wena ga di palele fitlhelela kgošikgolo tlo tšwela pele le go ba godiše le ba riragatša gore e be motlhala o mobotse setšhabeng sa gago setšhabeng Afrika ka bophara kgošikgolo ka o be le rena bao re tlo ba keteka le bona fe gona moya wa lerato moya o mokgethwa o sa palele go kgoseng gore e be wona o tlo go tšwela pele le gore diša go tloga bjale go iša go sa feleng o be le rena fitlha mafelelong a mona moletlong le ne le maatla leina la kgoši Jesu Kriste amen ke a leboga re leboga mogolo re leboga dintšu le thapelo re kgobokane ka mo gangwatše re sa tsebe gore re kgobakanetšeng jalo go be re tlo kgopela Mr. Mike Moate yaka ebile it feels a bit uncomfortable ge ke re Mr. Moate re kgopela gore re emiše Mr. Michael a tle a amogele botlhe ba di tšereng nako tša lena gore le tle le tlo keteka le rena a be a re botše morero wa letšatši
gore re tletseng. Le molaetša o ke tlo utlwisang ke gore ka mokana ga rena ba re tlo bang re bolela le kgopelwa gore re eme ka mo re ska ema mo gaufi le phoulo e gore ba kgone gore ge ba capture modiro ka botlalo. Be ke kgopela gore ba ga ditlou tša ga ngwatše re emiše Botumaike ga tla a tlo amogela ebile a re tsebiša ka gore re tletseng ka mo ditlong. DJ, I just want to like one verse ya Mbutsana o re letšetše yona re emiša wa go tlo amogela baeng. A se verse, e ka se be verse. Ba e bitsang tša lenyalo. Okay, DJ, ba re ba kgopela re khubakane mo ka tše di monate o re dire ka go loka. Thapo ya e felletse spa. Nna ke nna Michael Ngwatše ka ba boletše ke tsebiše ke nna younger brother ya Ratswalana. Ole ka rakgadi ya ka ole ka rakgadi ya ka setšhaba ka moka ba ngata ba le leboga ke tlo thoma ka go leboga ba leboga nako tša nna motha le dikorotile di tlogetše la kgona go tla mo ba lepeng ba lepe ba le leboga ba lepe ba le amogela ka diata tše pedi le botshwelo wa mare re bo bone go ka kua go ka ntong ke no gore le ba ba tswelang ga bara ba tsebe gore se ka la ntšhoga mo le Limpopo ba ba tswa Gauteng re tlo iketla mo ra ipshina ke gae go ba bangwe ba tlang ba re nna bana motlhaga ba ngwatše ka ene go ditšeo o ile le emema ke la motsa mang ka tšo go le botla fela gore ka magana ngwatše o tletse thao ba kunya mane ba motlhago ba tišitše dimpho ba tišitše gore nyalela ngwana wa rena ene re bone di witnessitše a ke bolele ka re ke tene re le bone baeng ba rena le ponagaditše re thakedi kwa mane e matšhe tla ga botse ra le boa le nno mora lena tla ga botse ra e rata bagešo nna ke bona bagadi dituela o re file botlhaga ka botseaka ba bona bana ba rena ba lebeletše gore mathumo dirile
se o bontšhitše ba gona ra tšhitše ka bona mongwe le ena a o ekiša ka I am proud of my brother. Yes. Papa, okay? Only enough motor to now. That's it. When you never Mukamata, Takaji Mukamata, Tona, have a Kuzbarina. Who was that a relationship of home? Now, come soon, I will know in the Matata that I will leave. I'm sure not another wound. Scala with a watch. Exactly. Leba ka mata ba ngwe ba thabile ka mata go di ntshora go bola mata thabile ka mata di le batho be honest di re bile mmepei a ke na mantshi sa marago nna ke a leboga go ne le toro ra leboga tong ke tlo kgopela gore ena ka le fa program ya ka mara nako nna go ke emelela ge ke sena ke bolela ke introduce motho a tlo emelelang le no re ganyane le no fela le tswaka le tsa mokete ya kere le dumeletswe ge ka mokana ga lena le amogetswe o tsheletse kgadi e kgolo ya ga ngwaje ke mathuri ke rakgadi o mogolo letata le tlo bona morwedi wa rakgadi o monnyane ke tlo bitsa ba ga magolo bona ba tlo ba le moemedi wa go tswa ga mmawasha gore o ba mo lokisitseng gore a tla tlo re a mabedi a mararo mo moletlong wa setlogolokhukhu sa bona ba tle ba tlo fetsa jwale ba ga magolo be re kgopela gore le ka ema o ka re swara kanyana e nnyane fela DJ pele ke tlo thoma ere ke le botse gore nna ke rena bomang rena ke rena ba ga mma wa šala mekoti gala babina ba eke rena ke rena batho ba bo lekukela la mmankgateng ba re mokgotla ke mmaskela ba re kobo e botse a re e apare le go suta re apara la tlhanola la šiela ya rena ke rena ba bomatwa le kgoši ya diteletelekwa ke ba kgalo mmabatšwana rena ke rena batho ba bongaka matsikinyane
se a lapha ba opa ba re le go a letseng rena ke rena ba go seroko sa borwa mantšhašarara ba re ga se ke seloma motho fela se tshwana selonyana madikela tlhogo rena ke rena mokolome o mokgoši wa go bona tša kgole mola tša kgauswi a tutumpela rena ba ga mmawaša bolobedi a re a tšha ba re laetše re togetse dipitša di bela ke a tshepa ke a kwaga ke na la kgadi ya gešo mo ke nyako tlhalosa gore rena le bagangwatše re tsebana jwang wae ba bagangwatše ba re ba ga magolo ba ere ba ga mmawaša se se mathuri rena le bagangwatše re na le a very ebile I don't know how to say it but it's a watertight relationship a e thome ka batswadi ba ka boragolo ao e thoma ka kwa moragorago ka bakgekolong mokgekolo mmele ka boragolo ago ke ngwana mmawaša wa tswang ka lapeng la ga mmawaša ga mmawaša rena nna ge ke be re etla ka mo be re etla ka ga rakgadi bokokoago ke moratho wa bopapa twi bokokoago ke moratho wa bopapa twi ba bantšhišane ge ba bona bopapa ntse ba re motswala ngwana bo malome bopapa ge ba bona batho ba bantšhišane le ba ba ka mo gangwatše mo ntsima mo ntse ba re bana ba borakgadi twi e sebengwe ya mmane ntete pulana twi so a go ne ntwe e ka diagang ka ga ngwatše goba ya diaga ka ga mmawaša ba ga ngwatše le ba ga mmawaša ba setseng se se ira gore the generation ye re šetse mo yona because batho ba feta so re swantse re ntwe ba itsebe and I'm happy that batswala baka this thing ba e bona gore it can't be ngwatše without mmawaša and it can't be mmawaša without ngwatše so this thing a re itshwareng ka mokgwano re nape re itsebe gore le bakgotsi ba rena ba ka moga ngwatše ba tsebe gore if they meet mmawaša in diaspora somewhere there ba tsebe gore mmawaša wena you don't belong here lena bopedi a latšha ba le laetše le togetse dipitša pibela tša batho ba fela rena ke rena batho ba bo mmatšhipi se re go tshwara wa lesa mona mathaka a bolaena thabeng tša ga matokotša rena ba ga mmawaša ke rena batho ba bo motšatši kgoši ya mosadi we go together with the rain queen that is why Prince Lekukela le ka mmawaša Lekukela le gona if you reach through le tla kgona bona gore Lekukela wa ga mmawaša le Lekukela wa ka kwa ga motšatši they go together ke Lekukela wa mankgateng ba re mokgotla ke mmaskela ba re motho wa gona a apare kobo a apara kobo o a tlhanola o šia gore boya bo tla senyega so I don't want to waste time mara nto e kgole ke senya go letseba yona gore rena le bagangwatše re ntwetse and ka mokgore be ntwetse a re tshwaraneng jwalo bagangwatše we are so happy mathuri you from motswala side ke nagana gore motswala o e tlhalositša re you are one example that others must follow and ke believe gore others are going to follow this thing e tlono tšwela pele ka mokgano e tšwela pele ka gona be ke sanya go tšea nako e ntšhibe ke no re kgazi a se ka tla kgazi o motswanletše ka ntle le yena no re shy if a nyako re shy a e bolela mara ke kwiša gore ga a tšhoga a tšhaba go bolela motswala Michael motswala Willie it's just that dilo tše di diaganganyelo ka ba re I wish the dead could rise but ba witness this I wish the dead could rise kgadi ya ka monke e gona tsa fošontše tabe phepela I wish the dead could rise but wishes sometimes are not horses and sometimes wishes could be horses problem director I think I've said a lot
koša e tlo ke tlhalosa ke mokana ka gona batho ba gona ba tla tseba gore ke nako ya bona ya gore ba emelele
ZB o nyaletse ka ZB ke ngwana wa rakgadi wa mafelelo wa ka ga gabu papare Mathu ke ra ke motswala morongwa Mrs. Mogotlane Mr. Osborne Mulatuti. I think I've been making this noise since the last 2 months because I get a long weekend. So that long weekend is bad for me. How do I get my nieces getting married? And why did I do so is because I'm very proud of this day today, Matthew. And I wanted to make sure I give a double vote. Rahadi Urubelema twins. That is double trouble. Nagarana is double trouble. Double joy. Amen. Double joy. You'll be very blessed. You
must learn how to make twins. Only the under 18. Okay. I withdraw. Mara, you have the message. Rakadi aronyaka yenye? Rakadi aronyaka yenye? Double joy. Double joy. So ya mo ke magoritlane ka Malatudi. Mme wa tswetse go Mathuri ke sesi wa ke tlo go pela ratle ka mona le mmoneng ga botse a ke mo claim. She is my blood sister. We are the only surviving siblings in a family of 5. This is my sister. Kena a re kopantshitseng ka mo ka baka la motlolo ake gore no ngwaneso ke a nyadiša ka date so ke kgopela gore make sure gore o be gona gore wa tsewa re ke busy. I don't want to mention the other things that I do, and I'm hoping gore a gona le a tlo nromela reman go se bane bane o boshiwe izanye plan. Namhlanje I'm here to celebrate the wedding. I'm not here for the other stuff. Yes, le laptop ke tlo go dikwa go le kwa. I don't want distraction. I got it. You want it to invest it. Okay, I'm not going to invest it. More money. So, normally what I do is, because I'm a very organized person, and I'm very passionate about the young people. My wife and I are going for 25 years in marriage. I've been asking her what happened now. How do you want to get this or not expire? And I was stuck with me. Because my language didn't really expire. I was just one of the once you pass matric, you have a matriculation certificate. There's no expiry date. You agree with me? That's how I ask my questions in this other forum. For all the years, I'm going to hold you to that yes. So Mathuri, my wife and I are going for 25 years this year. And what I'm about to read to you, I hope it's the milestone that you and your hubby, your handsome hubby, your very unique hubby, your well-built hubby, something, say Laura, hey, you're going to have to withdraw. One more. Yeah, so please allow me just to go through some few things, because this is why we are here. The last thing we need when 2 to 3 years later, I can go until death do us part. I have a record until divorce do us part. Again, we are here to witness your beautiful wedding, and therefore let me start with 10 commandments of marriage. That's how serious I am. Can I get it? Number 1 ring. Bagaba Nyajoga again. Bagaba 10 commandments. Yamatomo will really humble you, and it applies to all of us. There will be I married once and hello, one again. Nothing, you are safe. Your husband is safe. There are no unmarried couples. Okay, Yamatomo ere, speak softly and listen carefully. I'm not making it up. I should want to. WhatsApp. Even we look at a printer we place there. I've got a bedroom. This guy placed there. I'm a passage. I have a yellow morning. Take a camera. After Mario Michel, remember what my uncle said? Number 1 area, speak softly and listen carefully. I am too long. Be each other's biggest cheerleader. I need a translation. Translation. Be each other's biggest cheerleader. Yaboraro is a popular one, and Gere Lekan Kamoka. Kenal Muhammad Lekang. Stay committed through thick and thin. Stay committed. Stay committed. The next one, commandment number 4, you always have each other's back. It almost talks to commandment number 3.
Number 5 is keep date nights sacred. Now I'm trying to learn from my nephews and my 2 boys. They're grown up. I get content. But I want to update content. You have a commandment there. Keep your date night sacred. You don't put everything on content. If number 6, here teamwork makes the dream work. Say the channel. My son-in-law, you don't want to collaborate with your wife? Collaborate with your wife. Teamwork makes the dream work. And number 7 is say sorry and mean it. Yes. Say sorry and mean it. How do you get salam at all? Do you like it, ne? What did you do with the rat? This one. Yeah. Okay, alright. You like all of them. Number 8 is number 8 is my favorite one. You could see even the way I was trying to really get everyone to be in the same as a fit. Wow, number 8 is keep the spark alive. Keep the spark alive. And what? Do you like this one? Yeah? You keep the spark alive. Oh, okay. I got a little underage, so we won't give the examples of how to keep the spark alive. Or do you have an example? Yeah. What is the example? Spend time together. Keep the spark alive. Spend time together. Any other one? Look at this wife. Be romantic, man. Be romantic, man. Yes. Don't be serious all the time. Loosen up. Live a little. Yes. Loosen up. Live a little. Yes. Have fun with your wife. Yes. Whatever must. Yeah. Yeah. Number 9. Malamu guys. Number 9 is what my favorite malam, plus cash, he's always carrying cash in his back pocket. Number 9 is talk openly about money. I'm not joking, here it is. Because most of the marriages these days are breaking down precisely because there's no communication about money. Yeah, ching ching. And I did 20, man who's 26. I'm sure I'm SMS do you guys like commandment number 9? Talk openly about money. Why do you like it? Why do you like it? No, transparency. What do you feel like it? Transparency. Number 10, it sums it up. Number 10, it sums it up. Grow together, rise together. And that's exactly Maturi. I'm sure you know it. I always say to people, my wife is my inspiration, my family is my inspiration, my extended family are my inspiration. My sister and I come a long way. You guys come a long way. You know very well that I started before I'm where I am. Maybe the window dresser was Sally's house. Some of you don't even know what a Sally's house is. Because Sally's house, for Tracker Street, go below. My first term, Mola. Sally's house is something else. But that's another topic for another day. So from being a window dresser to meeting a beautiful wife to being where I am is precisely because we inspired each other. It's precisely because we grew together, we rose together, and we are still going to. By hook or crook. That's what you need to do, Banavish. Grow together, rise together. Okay? I'm going to add an unofficial one. Never listen to gossip. Please, take it from me. Never listen to gossip. Gossip will break your marriage apart. Whether it's office gossip, whether it's family gossip, or anything else, always be transparent to each other. If someone is mistaken about something, you go and raise it to your fellow spouse and say, look, I hear so-and-so says this. What is your clarification? What is your viewpoint?
Maabane o tlile lata, ke kwa ba re o tlile lata because of ABC. Be transparent, but do not make decisions based on gossips. Do not make any decisions. You remember number 1 here, speak softly and listen carefully. And that's where I ended Musamara from. Thank you so much for being my ear. And I wish you all the best. Samurai.
lapeng le rileng go tlo go kopa sego sa metsi family ka kakaretso nka bua nka se fetse go bua family ke a e bona engata nna ke tswa ke le ko Potchefstroom ko motseng wa Ikageng ko re Rex Rabanye a dulang teng pina e ha e re nketsa e nyadisitse ba bantsi ba bang a ba moitse fela rona go letse mo tlase ga gagwe a na le teng ke berekile ka disilahla tsa gagwe moatong amen bagolo ba ke rata go leboga nna ka lebitso ke Molusi ke reletse ntate mogolo go ga baeng surprise e leng tumelo mme wa gagwe ke nna ka ga mme wa ka go ga baeng nkgono wa ka le upa ba lwana gore man ba bua le
tshwentse sefane o bitswa o tla di emela ga ke tlo go sheba ga lefatshe bophelo bo ntse bo ya pele ke ne ke sa itse gore re tšhakile mo lefatsheng ke bona batho ba tsamaya ba ile bo mangwane ba ile malaiti aka ba tsamaile ke setse ke le mo go setsela monosi felele ke bo kgaitseng malume o monosi gona nonyana ka ke bua yaka le bona ya ke rata gore ke emise a kere mo malapeng re tsamaya ka maemo a bogolo ke rata go emisa mangwana ka o setse ke ene a le monosi emise ba latelang mangwane go ya ka kgolo jana le ba bona yana be ke latela ka ba dilase ba ba latelang ba setseng kopa leme ka maoto le ba ke ba nyadisitse ke nyadisitsa ka go bona kopa leme ke ditlogolo ke na le bakanyana ke nyadisitse lase ke bone tumelo o bone gore ba mo sia mo tseleng ntho ya gore life against food ya bereki ka makgolo ka re ga o na le bokgoni a ka lelapa o santse o kgone nna ke nyetse ke na le 25 years ke ra upa ka leuma ka le mama ke re nnaya mama dideng ya go ema go strateng a ke utlwisise ke batla go kena le nna ke bone gore ke aga stena le nna ke itsholela ke lapile go go tsholelo ene le nna ke godise le nna ke bone go kgalemela le nna so surprise o bone gore le botumelo o bone le bone ba itsholela ja re fetile re berekile ka thata re kgathetse a re re surprise ke one na re ne le nna ke batla go itsholela o maga surprise ke mamogolo ke mangwana o tla tlhama mama so bo malome botlhe a ke re mo go bone botlhe ba tlhokafetse ke monosi o wane o ko na di bia wa buruo mo wa ga mangwana ba moshimana ke di 3 girls 1 boy 2 boys 2 girls so ka re tlhogonolo modimo ba tshotse mare ke lerato la modimo amen ke rata gore bagolo baka ke a leboga ka mokgole re tshwereng ka teng re ntse rutla Limpopo re sheba mo TV ate Limpopo dipanana di avocado ke berekile le bone ko Belfordine ko Belfordine ko mining team Balobedu Mapedi ba ntse ba re Limpopo ba bang ba ntse ba re Bolobedi ao wa ke no botsa hore nna ke nna ke tswa kwa ke re ao ke no kushisa moratu ao ke no itutanto tse dintsi ka mata ao le se bena ke no re ao nda bagolo ba ka ke rata gore golong le ramogetse bontle la leboga tse dintsi a ke na tsone ke rata go leboga modimo ke leboga surprise le kumagadi ya gage le way ba ntse ka teng wa bona mo lesikeng la go gae a re jole ngwanyana outu ne le baebele ya ganonna yang le ngwana o sa nyala o nyala yang o na le ngwana baebele ya re the 10 commandment wa senya o tlotse molao le di sa surprise a re no le nna ke atla ba nyetse le nna ke sa go so ke rata gore re ba fe matlhogonolo modimo a ba sireletsa a ba fe bana ba tlhonolofatse e ke lelapa le thabileng ka mme re kgotsofala le go fetsa ge re kwa gore
o ya ka lapeng la go tseba thapelo ba re le ge ba re malome ba re any gospel song will do for malome pelo ya ka ya botha ba re ke go bothalela when you ya kgotsofala ya tlhatswega squeeza ra tseba gore o ya ka lapeng la go tseba thapelo ka ge le se rena re se tsebang ka mono ga ngwaje e le se rena re thekgang ka sona and nothing else re fitlhile mafelelong a modiro wa rena ke a tseba gore ba bangwe la ipotšiša gore ra fitlha mafelelong jwang batswadi ba sa bolela makoti le mokgwanyana ba sa bolela a se letšatši la gona le gong mamotlha re ya tlhabiša gore re kgotsofetše le re phethetše ka mokgwa o re tshepišaneng ka gona tša matšatši a uwe di tlotla ka nako ya gona re tla di beya dithapelong re tlo kgopela malome Hosea o tla ka morago gaka gore e be yena a tlang gore tswalela modiro ka go leboga go fetiša melaetša le ditebogo tša go tšwa ditlong ka morago ga moo re tla kgopela mogolo gore e be yena a tlang gore tswalela ka thapelo le gore kgopelela dijo tše re tong go dija gore re dije mebele ya rena le megopolo ya rena e le redi re tlilo any wedding song will do then malome Hosea o tlatla a tlo fetiša melaetša ya ditlou Ya boema ka koša, mona o dutše. o iketile o emetše yona Ya mo tseba molamo. se bereke bjale re tla ba ra swanela gore re ba thuše ka ro ka Ra re mminele. sebaka re le family rata go tlisa matswa ditabo a tseba gantši o bolela as the last person on the program batho ba nagana gore ko wena o sentse program e gore e be telele ka ntse nago jwana so nna matswa a fetišang fela ke a ditebogo before re ya dijong rata go tea sebaka sena go leboga ntate modimo gore o kgonne go kgonagantšha dintho ka moka ke a tseba le gore rata go quota ke what is impossible with man is possible with God. Amen. So re leboga sebaka se gore modimo o kgonne go kgonagantšha dintho sa bobedi rata go leboga setšhaba ka moka ka kakaretšo
That's what the Saturday lunch, the diary didn't let block. So when I look at it, somewhere, that's my man. Malhono has some Tagama. And let the Hono honor invitation there in the Baga, good man. You will make a show is spending say. For the service which I was discussing, I find you. So, really, I'm not getting to the Ramdino, the Saramuka, the Honokona, and Sagono, Onamo, that day, Molo, Hidura, Leboa. That's what Navajo in Yadu took it to Melasami or something was 4 o'clock. Releboa, Levalabun Tatamu, Vasabana, the Bill of Barbara, and Cartensita, and Jodita War, no one shit over fall. Wagam Gastava Samdinu, Ipine Lerena, Robert Lo Sepelan, Teresa Ramuzim Dimasho, Fatin Selatana, Wella Moravo, Mudimasho of Fatin Chongol,